Gimana yang nonton Bawa aja cara jering. yang Cica kayak baru bangun lagi. Ya Tuhan, semoga ada yang nggak bangun. Kok kita live ada yang nonton? Kan ada kamu nih paruh. Tung tampekin. Apa tuh? Rauh. Tung. Gak ada yang nonton satu cah siren ke cah. Guys. Siapa itu Cica? Tadi kayak nonton mulai ya. Om Swastiastu. Ini semeton sareng sami. Ya dati banyak nonton dah nonton. Semeton epi sareng sami. Sane mangkin aji weda sareng Geca. mangkin jagi ngewacen puisi Bali ring sejeroning nyangre pembacaan cerpen Bali kaping 100. Nah, ugang iki nyantos Pak Bos Supartika Imam udah datang cah. Iya, Mama udah datang. Jadi grogi dan mau. Ya. Ya, 9 orang, 10 orang. Oke, mungkin kita pakai baju merah putih. Yang nonton juga harus pakai baju merah putih. Ya, dan tuh kan niki taler pindah ke pidabdab nyangre kemerdekaan Republik Indonesia. Sani kaping? Telung benang. Ya, bagus lu menang tuh kudu cah. 75. Lihat contekan guys ya 75. Yuk sarang-sarang nguncarang Dirgahayu Republik Indonesia. Sani kaping telung benang bersama menuju Indonesia maju. Sani mangkin biasa jadi muruk ngacen puisi. Apa judul puisi cah? Tresna ring panegara. Tresna ring panegara. Apa artinya? Cinta kepada negara. Oke. Sira saneng nyiptang puisi niki? Iwayan Wikana Seraya. Oke, Pak. Salam nak lupa Yan, salam. Ali. Malu. Banyak yang nonton cah 12 yang nonton. Nggak malu bos, sudah sampun geca ngwacen. Pitian taler Aji juga baca puisi ya. Puisi apa? Puisi judulnya Aji lupa. Pasupati Jagaraga niki. Yang bacain sama siapa? Diciptakan oleh Oleh Pak Putu Ardana Bukian. Danu Bukian minta izin. Ya niki puisi-puisi niki kambil saking puisi-puisi juara menulis puisi apa formatnya dulu Pak seperti ke puisi nasionalisme bahasa Bali kalau nggak salah ya kan niki puisinya beli Danu Bukian dan Pak Wayan Wikana niki adalah puisi-puisi juaranya. Sudah banyak yang nonton, kita mulai baca puisinya. Siap? udah. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke. Mari kita sambut. Sambut. Gusti Ayu Agung Prinsesa Wedaswari Geca sanejagi ngwacen puisi Bali. Durus biar sayang. Tresna ring panegara oleh Iwayan Wikana Seraya. Sutindih ring genah pamijilan tuna ajareh nandur tresna mulati tindakan ngetohang angge mebelepati nyujur darma jati ten wenten nyamen pada Pancasila tindihang mautama bineka tunggal ika raketang nyujur galah nuju sang surya
Indonesia mebine sampunang tuna Sabang Merauke tan mepalasan raket angiket tali sesane manusia nganutin laksana tresne dasaren manah sujati make titi lampah nyujur bebaktane nulus las carie sujati kau pepire santi Nggih nika puisi saking Gaca. Tarik nafas lagi. karena selesai Ya, niki Gaca wau pertama kali ngocen puisi Bali. Nu selimputan ya saya. ya Mungkin ajik sana jaging ngocen. 10 menit aja. iya Nggih, sana mungkin Apa? ajik baca. ini basah nih gelangnya Oke.